Myanmar rama mipuin sipai sarkar do na an puanga tual chung in do na civil war chu al chhotana he tual chung in do na hi tu ma du dan ani lova Myanmar ram kalphung diklovin a hrin chhuak ani bera mipuite ai o National Unity Government NUG in sipai sarkar laka in do na apuna wang hian mipuite chuan ulsam takin hne na an changanga Myanmar ram chu reilo te a fel ngal duak don ti na ani reng lova nasa takin amma ai nasa zokin boina a chuakanga an rama thunei na pong lak tu sipai ral thom nei thale training thatak tak nei sipai ne na in do hi a hau tak hle don ti NUG hroi tu te hian an hriat sa vek ani arin om tunkar thole nia NUG in sipai sarkar do na an pon nu khan kho engemaw zata mipuite chuan sipai te nun ron na anasa zualang ti lavin an khua an rau sana makwai rizona pau tang sipa khosom panga vela mipui sanga vel zet chuan sipai thin ur na lo thleng tur lavin an khua an chu san to ti puan ania he khua hi kumin jun thla sipai hovin in tam tak an halna hmun ani wangin mipuite chuan an hlau thong zo to ani nimina Myanmar Now News in atar landanin mithen khat chuan an thil nei te chu ram lama an lu puya anin lama zan hun te chu an mang thawa then khat chuan an khua chho sanin ram lama hun an mang to ani an tia he khua hian mi sing khale sanga vel omin an jinga mun thuma thena mun khat vel chu ram noi lama anin sa seng to ani heti la hian Kachin state a tanai township a chuan sarkar sipai te chu Kachin Independence Army KIA te chuan nilai ni khan kong laka lambunin sarkar sipai te hi an hual peta nasa takin an in kapa thile hliam za thi puan chian thei alandiri lo KIA information officer Colonel No Bu chuan tanai le singbi yang inkar kong lazar bum khobul maya KIA te hian sipai te hi an lo dang chata sipai te hi Taron village kaltum ni in soi an nia dopu miang huna sarkar sipai zani om te chuan KIA mun pui lai za chu nimin khan an pan an tia ma se Colonel No Bu chuan ala hriat velo thu le sarkar sipai te hian lai za an pan ani chuan an hriat ngei don thu a soi thung KIA te hian Sagaing region a Homalin township sipai te in kulna an bei boka anin dona chanchinero hriat thei aniri lova NUG hian PDF te hmalak na hi mipuite chu social media lama ponzar man mo lo turin an nge na hemi awang hian tunlai Myanmar ram thil thlendan hi duanga rang le chiangin update thei ani lo ani nilai ni khan Sagaing region a Miaung township a sarkar sipai an beya sipai som patni thatin police officer pathum an man boka nimin khan Miaung a hian in kana omchun zom le in sarkar sipai som an thi bel le a Miaung a hian PDF sipai jingami Civilian Defence and Security Organization of Miaung te chu omin anni hi an huai sen hlea sipai te an beina sa hlea nimin jing khan mit son khua mipui te chu PDF te hian ramlama hruai chuakin sipai lau om takin an tlang chia sarkar sipai te chuan khua an luta anin beng bel fel che ti in PDF sipai te hian chotnulam khan silai mangin an beizui ta ani kiwut it khua po PDF fighter te chuan police station an beya sipai engemaw zat chu an ral thuam nen an tlan chia ma se sipai pathum chu PDF te kuta hian an in peya hemi hnu hian sarkar sipai te chu trak pathum khataron in phurin police station a hian an ron langa engemaw chanin ka hnuwa PDF fighter te hian sipai pathum an thata an tot kiang ta a sarkar sipai te hi police station a anom ta zel ri ani nimin jing khan makwai region a sipai te ron kal khom tu chu Mingyan township a PDF fighter chuan Miaung an thlen ma in an lo dang chata sarkar sipai som vel an lo that ani Miaung Yesagyo le Mingyan township te hi ayayar bodi le chinwin luikama om an nia he khua hian thamasa tang to khan sarkar sipai te hian helpol te no bo na an ti chu an thoka hemi ani wang hian PDF sipai te po in tu na hian sarkar sipai te an beingor ngal viaw ni Mandalay khopuya maha aung miai township lal an ti mai wat administrator
sipai ho in veng lalata na an ruat chu ni lai ni khan ka hlum ania he veng lal hi kum som limi pauk si ania voi ruk ka ania thi chiang hle ma se muna mita mutu te poin ama thattu hi an shelawa engpol main he thil thleng hi an ti ani thu an puang lo ani an soidan chuan pauk si hi wat administration officer thok thin ania kumin February ni khata sipai ten Myanmar rama thu nei na an pong lak nu khan wat administrator a sipai te hi an hlang kaya tun hnaya sipai ten tlangwal pali an manna chungchanga innam hnoi nge riat ania hemi awang hian mipui sarkar lamina chunga hian phuba an la ni nge rin ania ma se ama thattu hi tu man an hrelo tlat thungani nilai ni ve khan yangona legu township wat AO office bulakar ding bula bom mapuaka hemi awang hian sipai sarkar in rawat AO le office clerk ti chuan liam an tuara damdo in pan pui an ni kaya state a Pekon township a sarkar sipai te PDF le Kerani Nationalities Defence Force KNDF tangrualin an lambun na sarkar sipai panga an thia hemi awanga sipai thinrim hian bai ka chuang civil mi pahnih an that ni in KNDF chuan an soi mipui sarkar in terrorist sipai te laka in dona apon nu hian khorang ranga sipai sarkar in venglal AO watana arwat te chu bei masak an ni chawa enge mozatin hliam an tuara tha po anam chhomek zela kachin san jaya mon le Karen state baka sagaing le tani thari region ate NUG sipai te chuan sarkar sipai te an bei zela sarkar sipai lampo in khorang ranga mipui sarkar sipai le an thian nai niangai te man khom tumin tran an la ve zel bokani seito angin Myanmar rama mipui sarkar le sipai sarkar in dona hi abulan tran chawa mipui le sipai lampo in security thila chanchin thar ber puan chu zel hi an du lo ve ve a chuwangin chanchin thar lam tak tak hriat hlei thei an nilwa kan thei ang chen chena ron update zel ero kan tum don ani chuti lai chuan Myanmar khoming le mhring ming te mun ming te hi amuna om ve kan ni lo wangin alam dan dik kan hrelowa kan lo lam sual nok nok ani poin ngai thatu ten min lo hrethiam don nia amhalama kan soi to angin Myanmar rama kan munau te hian zalen na ro pui tak an sol chu nge thei nan te he to chung in dong na rap thak tak mai hi are thuai thei nan te i tong trai zelang u